Jimo kiama wa kiama kia DCP Mithika Linturi akiaria muthenya Jwanarua nethiritwe akiuga kethira guti witi na mbere bukwithirwa bukioneka guti mutongeria uria ukethirwa akigwatwa mbaru nkuruki nethiritwe agitariria kinya gwita na mbere kwithirwa Profesa Kithure Kindiki munini wa rais agitwa na kinya gukenerwa bunene ndene ya kaunti ya Meru kethira guti witi na mbere bukwithirwa bukioneka kuma njarene ciawe kinyawe atethirwa akigikwa ni untu takagitene gakane kwithirite kuri na mathina ja maingi jare kaunti ya Meru ikwithirwa igikurukirwa ende Profesa Kindiki guti into kira ethiritwe akithithia kia gutura kagitene kauna ethirite agitariria bajukia utongeria gukethirwa nande kuri na kithomo kia utheri na kinya gutigira ana bonthe ne bakwigwatira kithomo gatwambirie na rugono ru Bakijinte kansene St. Joseph IPCA nekenda kuikaniro kiumira bo atongeria mwanya aria Mithika Linturi bobanganyo kia maka DCP na Karo Muriuki urokomeria mata itikio bunge ke Northimenti amana atongeria bangi ibeto bakiorotera cia baba kuthiurunka na kuwa Kindiki ni mwanao akiwekera kibata kagitaka ni kutigira Kithure Kindiki akureta witi na mbere endete kwaria ki antu baba ibo banyerete ke maskuru ibo banyego atete maendeleo antu betu oni Karo kalimi ndongi aja ndenda kurungamira antu bakwa ng'ombe baraba tunyi me miunda yao na batunywa antu baraba kubongeta kwa ng'ombe iba kumenyora nkuga batunya miunda yao batunya miunda yao katotije bwana mwana wetu aja neno antu bote kwareria antu bakwa ng'ombe bomora mwana wetu antu bakwa ng'ombe iba dangi bojo jo boto rora bo mwero rara ugire batu totereja mwana wetu kera bo bokuga ibo ana beto na ndi bwata babu bwena bwana wenu bo mwera antu bamero okorokera St. Joseph AIPCA kanisa baritia maendeleo kenda bamenya baina mwana wao tego wonyira ke uge kuwe jo toera bo mwana wetu ende story ibo kuyo tora kakana kenu Mithika ke ngona antu babo nde botora kuwera reka tare wenu baba kwirwa na Mithika no wenu kuroki msimamo ni unaenda kutoa msimamo wa kule Meru utaweza kusonga kwenda mbele. Sababu na ndio pole sana na ndio maana sisi wote tunasema kura ziletwe pamoja. Kura chetu iletwe. Bara tuijene makasi ni betu, anko betu tulete kura. Twaleta motu itene ara ku negotiate. Ikio tukomba mwana wetu Kindiki akethirwa aina umuhimu Kenyeji. Ukeja kwithirwa turi aria akona umuhimu. Mithika Linturi is the national organizing. Yeye ndiye anasema hiyo chama itaenda wapi. Kwa hivyo hata kama kuna kitu inagawa kwa hiyo chama, yeye ndiye atasema ata organize lini tutaketi na tutagawana. Antone Mithika Linturi ethwa kirotera na kukeja kwithirwa ruto na mukunyanire kinya Kindiki na utumaira autumira kathiria atia auta endenya baba nge bonde baba bakuona bakifua baikite mbere kawe o Mithika Linturi fund campaign yena kirara wakwa na ansaliti wewe ni nani ore murongo ankwire uthie naho abwira mumwitikia muntu ubura ekira nduka ringi kuma moya mwanka maua igire mwankao na inyoti mbanje kuthiria barabara ici kukuonde na no kuona na ayumbe beto tulia maru ayumbe bate kumenya ate mbanje tibo bekaira papo ayire mbesha ayewezekana na muthiene kuga baba juka thirikari kintu kile baka thaba kiagirire muno ni manthu jike kithomo alote mwana nyomo kethagitua mbesha watoto wetu itakuwa njuu na utatakikana kuingia kwa mfuko pesa mingi zaidi ya ile ulitoa mwaka uliopita sababu ile capitation imeenda chini. So we have a responsibility as a parent because the burden is greater. Lakini kiatu kuenda kwa shua Kenyans ni untobomwe. Kijabo ungebo karema. Kithomo twakeria free. Ikekero budget ye Kenya. Kuma sanda narande kionda no tenya katiba you have education, basic education no lazima edre ikonekana kira Kenya bonde. Na tukadhi nyo timbingi kendekana
katwatunya utie mbesi yetakire mbasari CMP sia mangabana utie manto mbasari kake kampanje to mbasari were onde kenda uwe mwana oku ugeta abukuru utheri ende amana pupu kirigaro giki kugena tongile bakithirikari barabonekere muno bagikira na kuwa kagite gaka thirikari ni wekanya na kagite gaciaca gakinya ikethwe kigambithua ni wekanya ije gambithwe gitare ore athira thirikari ni wekanya ite ngugeyo igitare akinya babwe bugacoka buborie bwe thirikari ri nyata wathithirie wenturi ni ate wathithirie no ndutomba kura thirikari thai within a here ikathithia wonders kokere andu barabara yo me thirikari ibae thirikari kanya bamekosoa ene heshima anto atukinyagecia acha gwita na soprano angambi asiasa baburingithia gituma no kuona babu turi aja uju baburingithia gituma nyandari kemwe reverend mbwithurire kau no ntoni nte buritha imbwire to maja ngari ibombo jithira alba chionde ichi aba bare gentoke na gwaja uju yoringithio gituma omene mutano nyako na mwaro nyako no ntubantu bareko te aja bukura ya 2027 baba bare abonde bena mirare runduni bacho wa mutano ngina bere anwa Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanda abwira bureko ruti era Mount Kenya ineo tware womenyera twakara siasa cia cathedral cia kumena na gintura bachu tomboka mianka mirongo tutona gitikia rais region hii Uthuri Muriuki wa weekend